Evo, pročitali bi nekoliko redaka da nam daju nekakav pravac za danas i onda malo porazgovarali. I'd like to read a few verses to give us a direction this morning and then have a bit of a discussion about it. Pročitamo Evanđelje po Mateju 24. poglavlje od 27. pa do 34. redka. We're opening the book of Matthew, chapter 24, from verses 27. Kaže ovako, jer kao što munja izlazi s istoka i sjevne sve do zapada, tako će biti s dolaskom Sina čovječega. Gdje god bude strvina, ondje će se skupljati i orlovi. A odmah poslije nevolja tih dana, sunce će pomračiti, mjesec neće sjaj svoj davati, zvijezde će s neba padati i sila će se nebeske poljuljati. I tada će se pojaviti znak Sina čovječega na nebu. I tada će zaplakati sva plemena zemaljska. I ugledat će Sina čovječega gdje dolazi na oblacima nebeskim sa silom i velikom slavom. I on će odaslati anđele svoje s trubljom velikom i skupit će mu izabranike njegove od 4 vjetra, od jednog kraja nebesa do drugoga. Od smokve se poučite prispodobi. Kad joj grane već omekšaju i kad prolista, znate da je blizu ljeto. Tako i vi kad sve to ugledate, znajte da je blizu, na samim vratima. Zaista vam kažem, ovaj naraštaj neće zasigurno proći dok se ovo ne zbude. Nebo i zemlja će proći, ali moje riječi nikada neće proći. For as the lightning comes from the east and flashes to the west, so also with the coming of the Son of Man be. Forever the carcass is, there the eagles will be gathered together. Immediately after the tribulation of those days, the sun will be darkened, and the moon will not give its light. The stars will fall from heaven, and the powers of the heavens will be shaken. Then the sign of the Son of Man will appear in heaven, and then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. And he will send his angels with a great sound of a trumpet, and they will gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. Now learn this parable from the fig tree. When its branch has already become tender and puts forth leaves, you know that summer is near. So you also, when you see all of these things, know that it is near at the doors. Assuredly, I say to you, this generation will by no means pass away till all these things take place. Heaven and earth will pass away, but my words will by no means pass away. Što mislite o ovim riječima? What do you think about these words? Što mislite o ovoj slici smokve? What do you think about the parable of the fig and the leaves of the fig being ripe? Što mislite o ovim riječima, ovaj naraštaj neće proći, a da se sve to ne zbude? And what do you think about the words where this generation will not pass until all of these things take place? Kada čitamo 24. poglavlje po Mateju, ono nas može zbuniti. When we read chapter 24 of Matthew, we can be confused. A budite iskreni, svi ste čitali ovo poglavlje. Be honest, you've all read this chapter. Jeste se pitali, pa kako pod suncem ove sve stvari, ova zbrka raznih događanja mogu predstavljati znake neposrednog Kristovog dolaska? And you've said, well, all of these things that are going to happen, all these things under the sun, how can they all represent the second coming? Pa ratovi se spominje, pa zar nema ratova od kad je Kain ubio Abela? Well, war is mentioned, but there's been war since Cain murdered Abel. Pa razne bune se spominju, pa zar toga nema od onog trenutka kad je grijeh nastupio na svijetu? Many uprisings, hasn't that happened in the world since there was sin? Pa potresi razni i različite nepogode u prirodi. Earthquakes and many disasters in nature. Cinici će reći, pa toga je uvijek bilo. The cynics will say, well, that has always been. I tu se nižu razni drugi znakovi i mi ćemo na neke od njih doći. And there are many other signs which we will mention later. Pa čovjek se može postaviti pitanje, pa po čemu je to sada posebno nešto? Pa to se i događalo i onda kad je Isus živio, događalo se 500 godina kasnije, događalo se prije 200 i 300 godina i događa se i sada.
And you would be right to wonder, well, what's the difference when it happened, thousands of years ago and 500 years ago, and it's happening today? Po čemu su te stvari koje Isus napomenuo u 24. poglavlju znakovi Kristovog dolaska? Mogli su učenici reći, pa nemoj nas zafrkavati ljudima, pa to tako može trajati do vijeka da sve te stvari se događaju. So what is the reason that these things mentioned in chapter 24 represent the second coming of Christ? Because you can say to me, well, these things have always happened and they will continue to happen. So where is the difference? Mi koji smo malo stariji, For those of us that are a little bit older, koji kad dođemo na parkiralište, kad odemo u shopping center, trebamo se sjetiti gdje smo auto ostavili. for when we go to the shopping centre and we've parked our car, we have to remember where we left our car. Mi se sjećamo naših mlađih dana. We remember our younger years. Kako je to izgledalo mi koji smo u istoj crkvi odrastali kao djeca kad je riječ o vjerovanju u ove posljednje događaje? Those of us who grew up the same generation in the church when they would tell us about these end time events. Pa ja se sjećam kad se dogodio potres u Skopju 1964. godine, koliko sam stario. I remember in 1964 when there was the earthquake in Skopje. Pa u našem domu se to govorilo kako to je znak Kristovog dolaska. And in our homeland they would say, well, this is the sign of the second coming. Pa ja sam maltene bio u panici zbog toga. I was in a panic because of this. Ja sam bio previše mlad da bi Isus došao. I was too young for Jesus to Jer come. će mi oduzeti mnogim radostima. Neću imati prilike doživjeti u životu jer Isus dolazi previše skoro. There were still many things that I had to endure in this life and Jesus was coming too quickly. Tako sam ja razmišljao kao dijete. That, of course, was my thoughts as a child. A tu su bile evangelizacije u to vrijeme. Tek su se počeli dijapozitivi prikazivati. There were mission outreach programs. We only just discovered slides. Ja znam, moj otac znam kad je dobio prvi projektor za dijapozitive. I remember my father when he got the first projector where he could show slides. Pa u to vrijeme to bilo veće čudo nego sva ova tehnika danas. And back then that was a bigger miracle than all the technology we have today. Pa kad je evangelizacija došla, vi ste znali da će cijelo selo doći da slike gleda. And when there was an outreach program, you knew that the whole village would come just to watch the pictures. A onda su to negdje iz generalne konferencije stigli dijapozitivi, pa slike padaju zvijezde. Ne znam, se sjećate toga. And then the general conference, they sent us special slides where it would show like that the stars were falling. Pa onda nekakvi slikovni prikaz potresa u Portugalu prije 250 godina. And then pictures of, for example, an earthquake in Portugal 250 years ago. Pa smo i sebe i susjede i druge zastrašivali s time kako evo vidite, ovo su znaci Kristovog dolaska, a stvari su se dogodile prije 200 godina. And we would then frighten not only ourselves but our neighbours about these earthquakes that had in fact happened 150 or 200 years ago. Pa pošto se događaju u svijetu oko nas nisu događali munjevitom brzinom, onda smo mi na engleskom se to kaže fishing for signs. And because things around us weren't happening at lightning speed, we were then fishing for signs to Pa explain. kad je neko pronio neku buhu o tome da je papa rekao ovo, to je bio znak da više nema još 2-3 godine do Kristovog dolaska. And then when there were the whispers that the Pope had said this or that, we knew there was just a few more years until Jesus would come. Tražili smo u svemu čemu smo mogli vidjeti, pa nek je bio potres i 4 stupnja, ali neka se samo ispunjava. We were looking for signs in anything around us, just that these signs would be fulfilled. Što reći o našem vremenu? But what do we say about our time now? Mi ne možemo danas više niti slijediti dinamiku raznih razornih, ubojitih, naopakih, zlih događanja u svijetu. It is actually impossible to follow all the upside down evil events that are happening Mi around živimo u us. vremenu, naravno gdje ja živim, gdje doslovno možemo bolesni postati prateći vijesti.
We live in a place, especially where I live, where we can actually become physically sick just by watching the news. I ono što se dogodilo prije tjedan dana, kao da se prije 20 godina dogodilo, više se ni ne sjećamo, jer nakon tih tjedan dana dogodilo se još toliko toga. And what happened a week ago, it feels like it happened 20 years ago, because in that week, so much more has happened. Tko se sjeća potresa u Maroku prije 2 tjedna ili 3 tjedna, gdje ne znam koliko tisuća ljudi bilo ubijeno? Who even remembers the earthquake in Morocco only 2 or 3 weeks ago, where thousands were killed? Tko se sjeća cijele serije poplava ogromnih koje su jednostavno posjetile niz zemalja od Europe pa do Afrike prije 2 mjeseca? Who remembers the whole cascade of floods throughout Europe and Africa only a few months ago? Tko se sjeća nedavno, prije 2-3 tjedna, one užasne poplave u Libiji, u pustinji poplava, gdje dan danas ne mogu izračunati da li je, kažu, 3.000 poginulih i 10.000 nestalih. Who remembers the terrible floods in the desert in Libya only 2-3 weeks ago, where they still don't know how many people are dead? Tko se sjeća potresa u Turskoj koji je prije svega nekoliko mjeseci u ovoj godini, negdje u veljači ili ožujku, sravnao gradove i mrtvi se broje na tisuće? Who remembers the earthquake in Turkey only earlier this year, which flattened whole cities? Ko još pamti da je rat u Ukrajini, jer evo imamo novi rat koji je počeo prije tjedan dana u Izraelu? Who even remembers that there's a war in Ukraine, because now we have a new war in Israel? A tko uopće zna da takvih situacija ima još na gomilu u kojekakvim drugim zemljama koje jedva da su i pokrivene u vijestima? But who knows how many more of these exact situations are happening in many other countries which don't even have time to be on the news? Ili ako jesu, onda su tek onako na brzinu pokrivene s onom nekom crticom, linijom koja se šeta po ekranu. And even if they are covered on the news, maybe they're just a footnote. Tko uopće zna o ratu u Sudanu i u tim zemljama, gdje isto tako brutalno ginu ljudi kao i u Ukrajini i sada na području Izraela i Palestine? Who knows about the war in Sudan, where people are brutally being killed, just like in Ukraine and now in Israel? I za nekoliko dana naša će pažnja biti zakupljena nekakvim novim sukobom, gdje će nam se činiti da je što se događa u Izraelu i Ukrajini blaga priča. And in a few days, our mind will be occupied with another conflict which will make Israel pale in comparison. Da li pretjerujem? Am I exaggerating? Da li ja širim panične nekakve priče sad kad on govori? Am I telling you stories of panic? Da li su nam potrebne ilustracije o Lisabonskom potresu prije 300 ili 200 godina da bismo znali da se nešto znakovito događa? Do we now have to talk about earthquake that happened 300 years ago for us to know that something significant is happening right now? Ako to još netko radi, ja bih rekao, bacite te slajdove, samo proguglajte, ne trebate ići dalje u zadnjih nekoliko dana i naći ćete ilustracije da ne znate, nećete im ne moći pokriti sve. If someone is still going so far back in history, I'd tell them to stop it and just look at Google. You will find so many new things that are happening and tragedies, you won't be able to count them. A kako se mi odnosimo prema svemu tome? And how are we reacting towards all of this? Ja poznajem veliki broj kršćana. I know a huge amount of Christians iz različitih kršćanskih sredina. from many different Christian denominations. Više se ne sjećam tko je, danas smo imali malo konverzaciju jutro ovdje, kaže, pa svi kršćani vjeruju da Isus dolazi. We were talking this morning and someone said, well, all Christians believe that Jesus is coming again. To je točno. That is true. Ali kako se vjeruje u Kristov dolazak se jako razlikuje i to radikalno i ne bezazleno. But the way they believe in this second coming is actually very, very different and quite radical. I isto što se vjeruje o tome što prethodi Kristovom dolasku
se jako razlikuje u različitim krugovima kršćana. And also what will happen just before Jesus returns varies very, very differently in all these denominations. Nismo mi jedini koji vjerujemo da Isus Krist dolazi. We're not the only ones to believe that Jesus is coming again. I da se toga mora dogoditi prije nego što on dođe. And that a lot of things have to happen before he comes. Ali što se vjeruje ide u različitim pravcima. But what is believed goes in many different directions. I to se odnosi, onda je prenosi na to kako se kršćani ponašaju u odnosu na vrijeme koje živimo i Kristov dolazak. And that then affects how these Christians are reacting in this time of before Jesus comes. Jedna grupa kršćana nema potrebe za panikom, sve je kao što je uvijek bilo, ništa to nije posebno, proći će i ovo, opet će doći neko razdoblje boljeg vremena. One group of Christians says everything is fine, this has all happened before, it will happen again, there's no need to panic, better days will come. Oni razmišljaju o tome kako će svijet izgledati za 500 godina. They're thinking how the world will look in 500 years' time. I nema razloga za uzbunu. There's no need for panic. Druga grupa kršćana, Another group of Christians pada u paniku. is in total panic. Potrebno je samo otići na YouTube i staviti tamo Israel in prophecy, for example. All you need to do is go to YouTube and, for example, search Israel in prophecy. Ja sam to napravio ovih dana. I did that these last few days. Odmah je masa proroka ponovno buknula. Isus dolazi. There's a mass of prophets now coming to the forefront saying Jesus is coming. Zadnji rat prije Kristovog dolaska je počeo. The last war before the second coming has started. Još malo pa će Isus svojim nogama stati Soon u Izraelu, Jesus na tlo must Izraela. plant his feet on the soil of Israel. Takva ideologija ima i političkih konotacija, This ideology also has political jer implications. se teološki pojednostavno zove dispensionalizam. Dispensation, yes. U kojeg vjeruju mnogi evanđelski kršćani popreko svih mogućih denominacijskih granica. And this is something a lot of evangelical Christians believe in, Posebno u Americi. especially in America. Vjerovanje po kojemu, zato što Isus dolazi, They believe because Jesus is coming, Isus poziva svoju crkvu da postane militantna za Isusa i na stranu njegovog dolaska. Jesus is calling his church to become militant and to stand on his side. A to znači doslovno, ako zatreba, uzeti oružje i boriti se za pravednu kršćansku stvar. I za Izrael. And that means if necessary, you take up your weapons and you fight for the right side, you fight for Israel. I onda takvo poimanje formira američku politiku. And this type of ideology forms American politics. I onda se stvara klima gdje jednostavno kršćani, dolazi vrijeme kad kršćani trebaju preuzeti vlast. And then it's a kind of climate where it seems that the Christians now need to take over power. U posljednje vrijeme kršćani moraju vladati Amerikom, pa možda i svijetom. In the final days, Christians have to rule America, maybe even the world. A sada je vrijeme da mi to preuzmemo. Now is our time to take over, to take control. Nemojte me krivo razumjeti, Don't misunderstand ali u me. tome se isto nalazi razlog zašto, bez obzira što bivši predsjednik je napravio, ako pratite, ništa mu se nije dogodilo do sada. And that, don't misunderstand me, but also there's a reason why whatever the previous president did, nothing has happened to him so far. Jer on je njihov Mesija, Because he's their Messiah. on je njihov Božji poslanik, He's God's messenger. on je njihov sam Isus Krist. He is a representation of Jesus Christ. Imam sliku, dakle nisam sa YouTube-a preuzeo, vozim se autoputom prema gradu Houstonu gdje živim. I have a picture, I didn't bring it, but I was driving down the freeway in Houston, Karleko, vidiš to tamo, veliki billboard. and in the distance I saw this big billboard. Sljedeći put kad sam se vozio, ja krenem malo, stanem, uzmem svoju
kameru, idem ja to slikat. Next time when I passed the billboard, I stopped on the side, took out my camera to take a photo. Tamo na tom billboardu bivši predsjednik And there on the billboard, the previous president of the United States, stoji kao nekakav evangelizator, standing there propovijeda like an evangelist, as if he's preaching. i onda kažem make the gospel great again. Yes, and the heading on the billboard was Make the Gospel Great Again. Činimo evanđelje velikim. Make the Gospel Great. A ispod toga velikim slovima piše And under that, in big letters, and the word became flesh. A riječ je postala tijelom. and under that it said, the Word became flesh. Ne trebam ništa više reći o tome, samo pokušavam neke konce povezivati. There's nothing further to say about this, but I'm just trying to bring the threads together. Da prepoznamo malo vrijeme u kojem živimo. That we will recognize the times we are living in. Nisam prorok, I'm not a prophet, ali reću vam jednu stvar. but I'll tell you one thing. Taj će čovjek postati ponovno predsjednik. That man will become the president again. I bit će gusto nakon toga. And it's going to be very hot after that. Are we still friends? Zašto vam to govorim? Why am I telling you this? Govorim vam zbog toga što živimo u dinamici svijeta u kojoj se kuha nešto. It's because we're living in such dynamics in this world where something is cooking. Nisam prorok, I'm not a prophet, niti želim da u svakoj sitnici prepoznajem nekakvu alarmantnu uzbunu, nor do I want in every situation to become a panic merchant. ali vjerujem da prepoznajem pojavljivanje ono što se jednostavno kaže big picture. But I believe that I can see what is happening in the so-called big picture. A to je And that is da u ljudima sve više vlada strah, that people are more and more fearful. sve više vlada nepovjerenje, They don't trust. nesigurnost, They're insecure. strah od onoga što dolazi, They are afraid of what is coming. pa dovodi ili do nekog osjećaja apatije, And either they then become apathetic to it all, ili do nekakvog odnosa strane, neke panike u njima. or they go the opposite way and they totally panic. I onda se u tom kontekstu postavlja pitanje, znači li to sve nešto? And then in this context is the question, does any of this mean anything? Koliko to dugo još može potrajati? How long can this continue? Ne znam da li se vama to čini iz ovog ugla, ali u ovom trenutku svijet se nalazi negdje u trenutku kada je svijet prije Drugog svjetskog rata bio negdje u tim kasnim 30. godinama. I don't know from Politički. your point of view, but it seems to me that the world politically is similar to the late 1930s, just before the Second World War. Pokreti koji se događaju, počeši od Amerike, pa onda što se događa Ukrajina, Rusija, napad na Rusiju, su vrlo slični. The maneuvers happening in Ukraine and Russia and America are very Pokretima similar. koji su se događali, koji su vodili korak po korak u Drugi svjetski rat. Similar are steps and maneuvers that led into World War II. I znate što je najviše zabrinjavajuće? And do you know what is the most worrying? Što mi možemo reći, nas niko neće zavesti s ničim, mi znamo. The worst is that we can say, well, no one will pull the wool over our eyes. We know what's going on. Ali kada je na kraju 33. Hitler pobjedio u Njemačkoj, But when Hitler overthrew Germany, svi oni koji su prije 5 godina bili protiv njega, bili su s njim. all of those that were against Hitler 5 years ago now stood with him. On je postao svima njima lider. He became a leader, a Führer to all of them. Na kraju i kršćanske crkve su ga uzdizali. At the end, even the Christian churches upheld him. On je bio za njih model kršćanskog vođe. For them, he was a model of a Christian leader.
I nije bila drugčija situacija niti sa ovom crkvom. And there was no difference the situation now with this church. Tek tu i tamo neki pojedinci su jasno mislili, razmišljali i prepoznali da se tom čovjeku i tom pokretu ne može dati podrška. There are only some individuals here and there that are saying, well, we can't support this man. Govorimo o kršćanima, pojedincima. I'm talking about individual Christians, Samo pojedinci. but only individual grupe. ones, smaller groups. Ali poplava zavedenosti je zahvatila sve i one koji su još prije godinu, 2 ili 3 na izborima glasovali protiv. But there's a tidal wave that's taken over everybody, even those that 2 or 3 years ago voted against him. Ljudska priroda se ne mijenja. The human nature doesn't change. Jedan odličan dokumentarac kojeg sam gledao u Americi je upravo o tome govorio. A very well-known person that has a documentary was talking about this not long Taj ago. dokumentarac je, glavna tema mu je bila koliko je nacizam bio popularan u stvari u Sjedinjenim Američkim Državama neposredno prije Drugog svjetskog rata. And the documentary spoke about how Nazism was very popular in America in the mid-30s. Prije Drugog svjetskog rata. Before the Second World War. Hvala Bogu, napad na Pearl Harbor je otvorio oči i taj pokret je bio potisnut. And thankfully the attack on Pearl Harbor opened everyone's eyes and this movement was stopped. I onda dokumentarac završava sa prikazom jednog velikog skupa u da li New Yorku ili Washingtonu gdje su se skupili svi oni koji su podržavali Hitlera i nacizam. Dakle, to je Americi. And then the documentary finishes with a huge gathering of people that came together in New York, of people who supported Hitler or Nazis. To se događalo u Njemačkoj u to vrijeme. That had happened in Germany back then. Ali to ne bi neko očekivao u Americi. But no one would have expected that to happen in the United I States. znate kako završava taj urednik tog dokumentarca, taj svoj dokumentarac? And you know how the director finishes this documentary? Kaže, kako bi se vi ponašali How ili would- ćete se ponašati u sličnoj situaciji? How would you act or how would you react in similar circumstances? Kaže, isto kao i oni. The same as them. Jer ti Because- ljudi koji su tamo podizali ruku ovako, Because the people that had lifted their hands like that, kaže, to je vaš poštar, that is your postman. to je vaš pekarnik koji vam kruh peče, That's your baker that bakes your bread. to je vaš osoba koja vam dolazi kositi travu, Maybe that's your gardener. to je vaš dobri susjed. That's your good neighbor. To su svi ljudi koje vi poznate, koji su jako dobri ljudi. These are all people that you know that are very good people. Ali u kritičnom trenutku But in the critical moment, svi ti dobri ljudi all of these good people budu zavedeni u krivom pravcu. have been turned around into the wrong direction. I ako netko želi raditi bilo kakvu projekciju neke budućnosti i kako sve ovo što se događa danas može završiti, And if someone wants to project and research what can happen in the future and how all this is going to end, ovo može biti podsjetnik this can be a reminder kako ideologija pretvara dobre ljude na kraju i u zločince. how an ideology can change good people. Moja želja je bila u stvari da ovo podijelim s vama i vrlo ćemo kratko to napraviti. But there is something I really wanted to share with you and we'll do that now. Kako mi možemo znati da živimo, da kao što sam u naslov rekao, da možda je to ipak ta generacija. How can we know, as I said at the beginning, that maybe this is that final generation? To su naši roditelji i stari vjerovali odavno. Our parents, our elders believed that a long time ago. Moj otac je bio 94 godine kad je umro, on je umro vjerujući da će živ dočekati Isusa. My father, who was 94 when he died, believed that he would be alive when Jesus returned. I vjerujte mi što sam stariji, meni je ta misao sve slađa. And the older that I am, that thought is sweet for me as well. Daću odmah tezu tako da ne raširim je previše i govorim puno o tome i onda samo nekoliko primjera.
I'll give you the point of the matter straight away so that we don't go too far away. Sve mi se više čini i vjerujem It seems da ona unutarnja logika 24. poglavlja, that it seems to me, and I believe it more and more, that Matthew 24, da unutarnja logika po čemu mi prepoznajemo da su to znaci posljednjih dana, neposredno prije Kristovog dolaska, that the logic that tells us that these are the signs of the end just before Jesus returns je dinamika po kojima se sve te naopake stvari događaju. is the dynamic how all of these things are happening U političkom svijetu, in the political world, na području prirode i nature, ekologije, ecology, na području društvenih zbivanja, what's happening within society, što se događa s društvenim odnosima, svi ti ratovi i nemiri, relationships between people through wars and unrest, na području prijevara. in the fact of so much falsehood. Živimo u vremenu kad još malo pa više ne znate kome možete vjerovati. We live in Što a je istina, time što nije. where really it's difficult who you can believe, who's telling the truth, who's not. Mislim da je odgovor u tome. I think the answer is found here. Sve se to polako događalo, korak po korak, do ovih dana. All of this happens slowly, step by step until these days. Ali onda dolazi vrijeme kad se dinamika, brzina, intenzitet pojačava. But then it happens when the dynamics, the intensity speeds up, ramps up. Dok se sve to ne sretne i događa u isto vrijeme na svim mjestima i nama je dostupno da budemo sudionicima, zahvaljujući tehnologiji toga, na dnevnoj bazi ako hoćemo. And then all of a sudden, all of this collides from all the spheres, and we can be witnesses to this thanks to technology. Kad su se ratovi događali Izrael na tom području prije 40 godina, pa nešto malo u novinama došlo i televizijama neke male vijesti, to smo mi znali, jel da? When there were wars in Israel 40 years ago, we would see a little bit on the newspaper or on TV. Ali bio je nekakav safety zid, nekakav zid sigurnosti po kojem nije uključivao i nas, da smo i mi doživljavali neku agoniju zbog toga. But there was a safety barrier where we didn't live through an agony of what they were going To je through. tamo daleko. That was far away. To se ne tiče moje male, mirne slavonske Požege u to vrijeme. Nothing to do with the peaceful Slavonia where I lived. Mi možemo se i dalje na miru na ulici igrati onaj pincek pala, ne znam kako se to zvalo, Nikola. We could still in peace play our childish games Ne outside. tiče se nas. Nothing to do with me. Ali mi danas ne možemo reći niti za rat Rusije protiv Ukrajine da se nas ne tiče. Even today, we cannot say that the Russia-Ukraine war doesn't affect us. Ne možemo reći da se sva ova zbivanja i zlo koje događa da se ne tiče. We can't say that all this evil that is unfolding doesn't affect us. Da se ovo što se razvija i neće stati gdje je stiglo do danas u Izraelu, da se to nas ne tiče. That what is developing and doesn't look like ceasing in Israel, that it doesn't affect us. Jer međunarodni odnosi su takvi Because international relationships are such da ništa se od toga ne događa slučajno that nothing happens by chance. i da bez obzira što je Hamas uletio u Izrael i sad se ovo događa, igrača koji su uključeni u to ima više. And even though, yes, Hamas entered into Israel, all the main players, there's a lot underneath that are involved in this. Da taj sukob može prerasti i preko noći u nešto što se ne može više kontrolirati. That this conflict can grow overnight into something that can't be controlled. Danas kad gledam svijet, ja mogu razumjeti logiku po kojem su nastali svjetski ratovi. Today, when I look at the world, I can understand the logic of what brought about world wars. Mislio sam prije, kako su ti luđaci se samo zaratili odjedanput i cijeli svijet ratuje jedni svrstali su se u klubove i cijeli svijet ratuje jedan protiv drugih. Before I used to think, how could they be so crazy to enter into war and then everyone takes sides and they're fighting each other? Da vam dam hipotetičku sliku, I'll give you a hypothetical koja situation, nije toliko hipotetička. which really isn't so hypothetical anymore. Počevši sa ratom Rusije protiv Ukrajine. Starting with the war, Russia against Ukraine, Još nam niko ne kaže da se to neće pretvoriti u nešto veće. no one has told us it won't turn into something much bigger. Onda dobijete ovu situaciju rata u Izraelu Then you get now the situation in Israel,
nitko nam još manje može garantirati da se to neće pretvoriti u nešto gorje i veće. There's even less chance here that this won't turn into something much worse and bigger. A kako razmišljaju lideri koji imaju sklonosti pra tome da budu diktatori, autokrati u ovoj situaciji? Now, what do you think? What are the leaders that have the tendency to be autocrats and dictators? What is their thought process? Fino. Sad mi možemo loviti u mutnom, jer što je više takvih sukoba, to se manje može kontrolirati, jer svijet neće stići više plakati za ovima i za onima. That's great, because the more that these conflicts are going around, we can do dodgy things because no one has time now to look at us. Tako da mi možemo sad nešto zakuhati, jer neće više biti puno stražara koji će nam kljucati po glavi. Jer će biti tamo zaokupirani na onoj strani. Because now there's not so many with eyes pointed towards us, so now we can do what we want to do. Samo dragi Bog zna koje se sve igre događaju do sada u ovom scenariju, Rusija, Ukrajina i ovo sad u Izraelu. Only God knows what is involved and what's happening with these conflicts at the moment. Samo se treba Kina sjetiti i reći, sad je ovo trenutak, pa da mi sa našim brodovima zaokružimo Tajvan i vratimo nazad. One example, just think of China, who thinks with all of this mess, let's bring our boats and surround Taiwan. Amerika ima preko glave posla. America's very busy now. Jedna situacija. A zamislite onoga iz ove Koreje. Kako? Oh. Niko ne gleda na mene više. What about the madman in North Korea? Da ja ruknem nešto jer ja moram imati udio u ovome svemu. No one's looking at me now, well I can now participate. A ko zna još drugih u Africi, zemalja i diktatora i ne znam kojim dijelovima svijeta. All the dictators in Africa, many other parts of the world. I tako vi preko noći dobijete svjetski rat. Jer se kad se zakuha jedni s drugima, na kraju dođe do situacije da se to ne može kontrolirati i odmah dolazi do alliance. Ko ide s kime i protiv koga. And that is how overnight you have a world war, because as nations fight against each other, then they start to form alliances and support for each other. Moja poanta, ako ovo upamtite danas, my point is, if you remember anything from today's sermon, je da dinamika događanja zla u svijetu, that the dynamics of evil that are happening in the world, intenzitet po kojem se događa, the intensity with which it's happening, učestalost koja je upravo ono čemu govori Isus o porođajnim mukama koje dolaze sve više i više. So the intensity, the participation, as Jesus says, like the pains of a pregnant woman, dovodi do jedne točke brings us to a point neizdržljivosti. of not being able to withstand any longer. Ja imam svoju teoriju, I have my own theory, ali da scenariji su slični prije potopa i prije Kristovog dolaska. but the scenario is similar before the flood and before Christ's second coming. Jer Bog mora imati posljednju riječ. Because God has to have the final word. Mi nećemo završiti u tome što će grupa luđaka pobacati toliko atomskih bombi da ćemo se svi pobiti. The end will not be with a group of crazy people throwing nuclear bombs and we're all going to die. Iako ne želim reći da se ne može dogoditi da neka atomska bomba rukne negdje. Although I can't say that it won't happen that an atomic bomb will fall somewhere. Ali neće biti krajnji scenarij prema igrama velikih But vođa u svijetu. this will not be the final scenario how the world ends, according to the leaders in the world. Jer postoji crta preko koje Bog ne daje. Because there is a line where God does not allow man to trespass. Isto kao što je postojala crta u Noevo doba, kad je Bog rekao preko ove crte nećete proći. Just as there was a dividing line before the flood where God said, you will not step over this line. Kad čitate pažljivo 6. poglavlje knjige Postanka, When you carefully read the book of Genesis, kaže tamo da je svaka pomisao ljudska bila samo zla. it says that every thought of man was only evil. Čitajte te retke pažljivo. Read those verses carefully. To ne znači da su ti ljudi bili obično zločesti.
It doesn't mean that these people were just ordinarily just naughty. Malo su više popili nego što su trebali. Maybe they drank a bit more than they should have. Malo su s više žena spavali nego što su trebali. Maybe they slept around more than usual. To ne znači to, iako to nije dobro. That's not what it means, even though that is Nego not to good. znači da je došlo do točke gdje zlo se pretvorilo u dobro, a dobro u zlo. Drugim riječima, zlo je sustavno postalo način na koji su se ljudi ponašali. No, it meant that it came to a point where evil became good and what was good was evil. That means that evil was the ruling of the day. Znači sve što su ljudi radili, Everything that man did, sve što su planirali, everything they planned bilo je vođeno zlom, was led by evil, nazvanim dobrim, but it was called good. u ime boljitka. In the name of improving, of betterment. Došao je trenutak kad je Bog povukao crtu. But there came a time when God drew a line. I dolazi trenutak kad će Bog povući crtu ponovno. Time is coming when God is drawing the line again. Neko rekao li Nikola, šta sa sudom? As someone mentioned this morning, what about the Jer je judgment? Krist, Bog je Bog milosti. Because God is a God of mercy. Sud nije suprotna milosti. But the judgment is not opposite to mercy. Vjerujte mi da kad gledam što se događa oko mene, When I look at what's happening ja around sam me, nisam zloban, ali se radujem sudu. I'm not evil, but I'm looking forward to the judgment. Gdje će svi ti ljudi zaklani, poklani, brutalno pobijeni, gdje se gazi preko njih, gdje se ljude tretira kao da su potrošno gorivo? Where are all these people that have been slaughtered, that have been murdered, that are so expendable? Koji su vikali za pomoć i pomoć odnikud nije dolazila. Who were shouting for help, but help didn't come? Tko će njima pravdu donijeti? Who will bring justice to them? Jer na kraju krajeva ta milost mora biti i pravedna. Na neki način neće Bog progledati. Vi ste, malo ste prolupali. No, because at the end of the day, that mercy needs to be just. He's not going to look through his fingers. Ja ne znam kako će to sve izgledati, I don't know how it's all going to happen, ali ja vjerujem da pod Božjim kišobranom but I believe that under God's umbrella, milost i sud idu zajedno. mercy and the judgment go together. I da su izraz jedne te iste Božje ljubavi. And that they reflect that same and one God's love, united love. I vrijeme mi kaže And the time tells me da sam ja pretjerao već that I have gone over time i da ja trebam ovdje zaokružiti. and that I would like to Pa finish ću off. razmisliti za 2 tjedna da li ću nastaviti ovo And then- ili ono drugo što sam planirao. I might continue in 2 weeks or we'll have another topic. Ali preskočit ću i pročitati vam samo jedan dio na kraju jer sam pripremio i na hrvatskom i na engleskom. But there is a text I'd like to read at the end. Bez obzira kako se ljudi ponašali. Regardless of how people are behaving, Da li fantazirali da će sve to proći nekako, whether they're fantasizing that all of this will just pass by, da nekako će svijet ozdraviti na kraju, ipak će se dogoditi na ovoj zemlji nekakvo kraljevstvo nebesko, that the earth here will be healed and there'll be some kind of kingdom here, ili se ponašaju kao da Boga nema kad čine zlo, da neće biti nikome odgovorni, or they are acting as if God doesn't exist and that they don't answer to anybody. onaj dan That ko će day. prekinuti ovu našu dosadašnju povijest će doći. Which will end our history here on earth is coming. I doći će upravo kako je rečeno iznenada. And it will come suddenly, just Bez as it's uvoda. written, without an introduction. Jer kaže Biblija također As the Bible says da bez also, obzira kakvo vrijeme zlo bilo neposredno prije Kristovog dolaska, that no matter how evil the times are before the second coming, gomila ljudi to neće prepoznati. many people won't recognize it. Oni će dalje tjerati svoj život kada se ništa posebno ne događa. They'll continue living their life just as if nothing special is going on. Njegov dolazak će biti trenutak najveće radosti za neke, His coming will be the greatest moment of joy for some people, a za neke uzrok najvećeg šoka. but for others,
the result of the greatest shock of their lives. Evo kako je to C.S. Lewis, How did- pisac kršćanski kojeg ja jako volim. A writer that I love, C.S. Lewis, this is what he wrote. I to će biti moje završne misli na radost svih vas. This will be my final thoughts. Ovako kaže C.S. Lewis, Bog će okupirati naš svijet. No pitam se, jesu li ljudi koji mole Boga da se otvoreno i izravno Bog umiješa u naš svijet, stvarno svjesni kakav će to biti trenutak kad se to dogodi? Kad se to dogodi, to će značiti kraj svijeta. Kad pisac stupi na scenu, predstava je gotova. Bog će naravno napraviti invaziju, drugim riječima, doći u našu stvarnost. Ali što vrijedi reći da ste na njegovoj strani tada, kad vidite kako se cijeli prirodni svemir topi poput sna? I nešto drugo, nešto o čemu vam nikada nije palo na pamet, sručuje se svom snagom. Nešto tako prekrasno za neke od nas i tako strašno za druge, da neće biti više izbora ni za koga od nas. Ovog će puta Bog biti otkriven bez ikakvog pokrivala ili prikrivanja. Biće to nešto tako silovito da će u svaku stvorenju unijeti ili nepremostivu ljubav ili nepremostiv strah. Tada će biti prekasno odabrati svoju stranu. Neće biti koristi reći da ste odlučili leći kad postane nemoguće stajati. To neće biti vrijeme za odabir. Biće to vrijeme kad ćete otkriti na kojoj smo strani zaista stali, bez obzira jesmo li to shvatili ranije ili ne. Stoga sada, danas, ovog trenutka, imamo priliku odabrati pravu stranu. Bog se suzdržava kako bi nam pružio tu priliku, no to neće trajati vječno. Stoga moramo iskoristiti ili odbiti. God will invade, but I wonder whether people who ask God to interfere openly and directly in our world quite realize what it will be like when he does. When that happens, it is the end of the world. When the author walks onto the stage, the play is over. God is going to invade, all right, but what is the good of saying you are on his side then when you see the whole natural universe melting away like a dream and something else, something it never entered your head to conceive, comes crashing in? Something so beautiful to some of us and so terrible to others that none of us will have any choice left. For this time it will be God without disguise, something so overwhelming that it will strike either irresistible love or irresistible horror into every creature. It will be too late then to choose your side. There is no use saying you choose to lie down when it has become impossible to stand up. That will not be the time for choosing. It will be the time when we discover which side we really have chosen, whether we realized it before or not. Now, today, this moment is our chance to choose the right side. God is holding back to give us that chance. It will not last forever. We must take it or leave it. I moje završne misli. And my final thought. 20 godina sam radio s mladim ljudima. For 20 years I worked with young people, Učeći kako mijenjati svijet da on bude bolji. teaching them how to change the world for it to be a better place. Ja sumnjam da će ovaj svijet biti bolji od onoga što jest. I doubt this world will be better from what it is now. Ja danas molim, Today, mnogi od vas, I pray, like many of you, dođi, Gospodine Isuse. come, Lord Jesus, come.